MMT production chi bai le veku voin chu Lord of the Rings part 1 The Fellowship of the Ring kan lo thlir ho le don ani kum sang tam takal ta khan le lokila middle art thanni na ni in elslal duaflal le mishing lal te na chuan zungbun chi rang rang thil ti thei tak tak te chu sim chua ania heng zungbun zong zong zinga ro pui ber le thil ti thei ber tura ngai chu thimlal sauronan ania he zungbun hi khovel op nan le middle art nei tu ani theinan man tangkai atum ane hun lo in herliam zelin middle art chuan boinara phlak tak mai indo pui ama chon tamu muk mai els nam le mishing nam te tang rualin sauron le asipai te chu mordor lama anbele tamu muk maya gondor sipai isildur tia ko chuan thimlal saurona zungbun chu anin beina alak sakta thimlal amishing taksa chu na in omle ta phot mai zungbun thil ti thei tak mai chu isildaran alakol tharenga anuwa ox honen anin beina isildaran anun na chanin tuya arwang pai ani khaminia tang kum sang ni le zanga zet chu zungbun thil ti thei tak mai chu isildar ruang nen luya apil bo ta dai mai kum sang ni le zanga lai liam nuwa chuan goluman achara kum zanga chung zungbun chu alokol ve a anuwa bilbo an achar vele a ma se bilbo an zungbun chungchang le athil ti thei zia engma ala hravelo ani kumsom ruknuwa chuan bilbo chu kumza le som pakhat atlinna lom turin ain po cha meka he birthday lomna til turin doithiam gando fronzinin anin mule thei ta hlau mai atopna atan bilbo chu an khuwa sayar chu asan le turin ain pe meka azungpun chu atupa Frodo Baggins kowa ada ta ani gando fan zungbun chungchang achuitran goluman akol to thute oxin golum an man thute le goluman oxo bula shire tele Baggins ti asoi thute chu achui chuaka shire khuwa le Baggins mingpu ahim to lo thu hria in shire a chuan akil le wata Frodo chu shire khuwa chu asan ngal turin thuwa pe Frodo ana thian thaber sam chu zuive turin atia an pani chuan shire khuwa an chu asan me gando falo langin Isengard doithiam wizard sauromana muturin akal ma se sauromana chu sauronan lo ne in alam tanga alo siam man der chu mai ani lo sauromanan sauron sipai pali Frodo thatturin le azungbun lak sak turin atir chuang hal Frodo le Saman an thiante pani Merry le Pippin an bulau Frodo le Sam an zui ve ngal Gandalfan alo tiam tu angin Bree khuwa Frodo le athiante chu Gandalf muturin an wathleng mase Gandalf sauromanan tanin alo khungdai awangin anin muthei talo mangang taka anom lai chuan mi pakhat Strider Aragorn laltha zinga mi chu localin Frodo le athiante chu apui tur thu le Rivendell khuwa a hroi tur thu a hril Rivendell an panna konga Nazgul le asipaiten an lo ambusha thimlal chuan Frodo chu adoi ngun nam nen achun Frodo anathi pa trep chu vele elves nula meltha mai Arwen lo langin ama hi Strider bialnu ani Frodo le athiante aron chan chuak Arwen chuan Frodo le athiante chu Rivendell kholam hapan puya beisei lo takin Gandalf an huwa an lom ge mai Isengard tanina ta mupui chuan achan chu thu Frodo le athiante chu Gandalf an lo hril mol kamizan khan Strider le Arwen ten reitak nuwa hun limom tak an mang Rivendell lal Elrond an meeting poimo tak mai kowin he zungbun hi anti chitur ni atia tlangkang meyal na satang mai Mount Doom antia chuan halral angai thu soi atopa Frodo an zungbun mo phuna la turin le Mount Doom kal turin ain pe thu soya an pompui ama puitu turin Gandalf Legolas Sam Merry Pippin Gimli Boromir le Strider an ruata an group mingatan The Fellowship of the Ring an vuabok Bilbo an Shire chu asan khan Rivendell cheng turin alokal hi ani a Bilbo an atupa Frodo chu Rivendell muin angun nam chu alhan Frodo le Atrian Fellowship ho chu Mount Doom lam panin an kalleta ma se sauromanan vura lo surtira an kalkong chu alo dang ping jinkong hlaom mai Mines of Moria ti che
du thlanna an neita chumilam panchuan an kal Mount Moria an vathenga Oxovin Moria en koltu dur fan lo that chimit vek Frodo le athian te an ron be ve ngal Bisual lal Belrock lo langin gando fan lo dan atuma athian te thlan cheturin ati Balrokan Gandolfa kampuk thuk tak maya chuan an huk thlata a Gandolfa tel lovin athian te chuan elves khomoya me mai Lotharion an vathleng Vani thak tak mayin an thian tra lalnu Galadriel lalnaram lo ni in apasal Celebron an mubok lalnu Galadriel in Frodo chu a fim khur hle turin ati a hun lo om tura athian pakhatin azungbun laksak atum tur thu tele ama che hi he zungbun ti che thei tu ani thu a hril molmol chuti meglain sauramanan mihring urakai anti chu doi mangin tam tak alo siam chuaka urakai ho chu Frodo le athian fellowship ho thaturin atir chuang hal Boromir lo langin Frodo zungbun chu laksakatum thut chu vele okso an lo lang urukai ho in fellowship ho an ron be ta thut mai Mary le Pippin te chu urukai sipai tanan mana an hroi ta dai mai le urukai sipai lal large an Boromir thalina kapa ka hluma tu mek lai chuan Strideran urukai lu aron chokmok mai ma se Boromir ro achan thei ta lo ani zungbun thilti theina chu aron na satol tol maya midang ti na du to lovin Frodo chuan ama chovin Mount Mordor apan tu thu soi sam lo langin Gandalf halo tiam to angin Frodo chu engpo ni se atop thlenga zui tur thu asoya an pani chau chuan an tumram panturin anin peita midang Aragorn Legolas le Gimli te chu Pippin le Merry chanchuak turin urukai sipaite an zui ngal ani ole katizong kha voina ta ni le potta selang episode lia Frodo le athian te chunga enge thlengzel an tumram an thleng thei tayam kan soi ho le don nia ihun lu taka wangin kalome next episode a o ni photo